pakai na mingai lut na kidang ta ni chan sa uwa hosung veng sunga boina ha sat na umlova anom chanin nangma thungai thadinga nei pui khom zalin na min theng ka thang wa unahi kalawa za no ma zaw zo lo ho zong ta sa dam theina lagawa dam theina no pi a ha sat na wa ko na nen chum khena kalawa zaw thedinga nen pui khom sa dingin zong ka taw ki no nahi ang zaw zo se na thu ka zawa gilche nang ka he no wa ka hin nai che the na diwa achai to ka lagaw thinga nebu dingovin uing pu pakai Jesu Krista minin kataw nahi amen rom bungso chang som na sagi na hi chuti ai je chun thuza akon ta san ahin chule thu chu Krista thuila kona ungum ahi batheni ni bon chawa dingin phathe ebu pe hen la ta sam ti ti hi oyang ki panatiam thuza akona ki panai athi ta san hi wa choila sa ko naum ki panai ti le toy bol ding dangum lo la isa ayeng dio ta san ki ti taw na ko na hong ki panai ti hen lang le to hi itaw yeng dio ai le zong le pathian le ka pu thien bible in ta san chu thuza akon hong ki panai ati je in nang le kein ta san na di ta bible ta ki to inei the ni di wa pathian thu ngai la a za din iza na ko na chu lung sungai ta san na ola hong ki be asai na le adi mong e ti ngam na pa hi thuza ko na lung sunga hong ki phut de na achai na le adi mong pa se e ma in lung sunga pa na kila the kisan the na hong pot do a he echi ye chun thu chu Krista thila ko hong ma hi hearing by the word of God pathian thu za kon atia pathian chu Krista jong a he jong le atup pen pathian thu hisi bible hoi ta ingai lawa izawa hile ta sanadi ta wangam sun the na pa chu iza do dingu ita sanuwa chia chu ikingap the dingu a he romung so chang kona a aje chu nangman nakama Jesu chu pakai tia na phon do a chule pathiani na ma chu athil akonin akai thove ti nalunga na ta san le aso chading nahi thupi ka sama mai ni chi kamu do Jesu na ta sana pathian na ta sanam na ta sana hi le na kamin pakai ko ma chon sit ngai dam na thumi dunia parin kalem pa kahu him puding in ka sang tai tin taw na mangin 80 jiwa asay nung ay na say sawa pakai chon si ka hiningay dami nang mabo ay ngay dam thene ti katasan dunihin lung hay komin na hin kain dalin kalem pa kahu him puding in nang ma kahin kisangin pakai nang man kay ba nehu hingin Jesu minin katawe amen kasi nung na say na hingi na pian ta ham save taka na noi kam homa ise ya ki piang tha jeng ham hilowa ahi pathiani na ma chu athila konin akai thaleti na lungila na ta san le atis
izat sei do dong le na lunga ta san na ne lo le I macha phachom lo ai hi ya su mi ta kurseler ho counselor hon tao na e man so anung ju ya amen ti ji a pin tha yeng lo patienin ke chon se e ngai dam mong e patienin Jesus Christa yong china konin akai tho kinin aman e hu hingai ti lunga ta sanna inei to ka achu hisilain ijat ve se do jong len ki ping tha de lo ai rom bong som chang som li achu ti le ata asan lo henga chu ti itaw ding ham athu zalo chu ti ata asan ding ham thu sei phong le be a ti iza ding ham hu hinga tha pe na ki ti jong he angka a process sumai khanna thu sei phong len a hin sei phong di inangai la zadin iza kona ta sanna homomin hichi lunga ta sana kona Jesus Christa koma ke eu in tai ki a ipaw do ngam na pa chu hagaw thing na to hichi a chu patien thu sei ahung din angai cha in tunin ke ma ko hungin nango nong ki khom win thu nangai lawin hichi ki sei do su na lunga na ta sana hi le hichi pulpit lama jong hungai do na to namuna ko na su ke chon se ke hin jesun ka chon sin ai ngai ram tai ti athu ki sei do bible ki sim do a ko na su nang ma in na kisana na ta sana hi le na to namuna hu ing na chan ding hi hallelujah hichi chun ta san ki ti thu za kon hung a hi je in hoi sela phata a ingai la dingu a he korin thot ni na bong som le thum sang nga na a ta sana na hi lo nang ho ki kholun phot chen na dingin nang ma ho ki kholun ai lo le nang hon nang ma ho chung chang chu do la Jesus Christa nang ho chu hello na hi vam Paulin Corin ho bunga ipiseyam ta sana na hi lo nang ma ki kholun speaker pa ko hichi kem kurse na ka pin tha na testimony chu ka seidin aphanai eitile kangan sedi iam tia egin mo a eita san lo lawang ka ki tha hol kit de ki lungel na ne ya hele chi chu na pin tha na so adi lo hi jing iti kuma koi tu sei na ipi na bolai ta a pathienin na chon se na abon cha angai dam na het na hoi lai bible changa patien ngai dam na ne het nam na taw pen ham na ka pen ham patien thu na ngai la pen ham iti lai ta chu Jesus na chon se ngai dam chu ki che na am nang mau ki kholin 80 je in ei mau che ilung sungwa he iki khol demu hichi ke hichi kul sena ka pin the ti a nana ta sana hu hinga na ki koi na pa chu tua chu adang hol belowa chi chu ngan si a hin kho man sai di hele wan gam na rut zo di na tu le tua ka pin tha na ti pa chu bol be to ngan si hiang di han lang hele van gam no rut zo ding hina phat te cha ei bao che ikigel dingu a he upa kha di jing ka a office kai de nga ong po do
giang ka in bu bang tam ta anak kitang ha in gari ho chu bu bangin ato gari tam ta la chu ke gari him te ta khatam wa gam ta asu thenga hil ama an hilo midanga khat asu theng kha ahon do go na hile ama na hitat het kil kha akhodan chiga veven lam Phachomam i to bangin tong jong le ama a hi lo ya chu phachom lo to jong ping tha na ti gel mai the ai wanga na pien tha na chu bible to akitu lo wa le kita san ta ko ma da mun lam zut kha the na lai cha pang ho exam ding ong nai phat le nè lệ khá mù lô na chín pha dấu xe dòng chú in dấu lệ đi lô khan tê thì nó gel chứ à về là nè lệ xin kít dịu chú na hít chăm cái lấy xe na thêm na chị na y hòl na dòng ít chị thế à hề lệ y hạc áo khăn khô đúng ngụ chi đúng cái gì giờ lung hay giờ mà cha phát trộm từ lâu đi giờ in idam lại phát sung hi năng lệ kein ihu hình này đi mong mong nam biên tha anh sa tôn so hình kem lo cái này tay thì giống xe giống hi ave là chỉ chú đi mong nam thì ít cái khổ nhưng phát hiện nên ở đây chỉ là ta sana nahi lo nang ma cái khổ lên iti kuma koi chu se na ipi na bol lai ta hoi lai bible sanga kona jesus na chon se na abona angai dam na het na nangma ki kholin dan bu ni na som na ge chang som ni le ni na he to bang he do na ding chu thêm gao khanin lain thêm gao hèn adi lâu tao ta ông po độ ta mi tam tên pakaya cô na cầm huề call ga ma tam de gao thu sei ta ông po min pakaya cô na ka het cầm huề tin izat sei yong leo namo sei lâu điều namo ta san lo dio diam di loam bible to kito nam hichi bible hi vete te hichi bible ki sutti laya patienin mose koma ana se hi tai mose laya jong thiem gang hem tam ta ana pot do ta hichi ya chu nang le ke mi thu se yo se mo ta san yang lo Bible to kito nam ti phat te cha I khol diu koi ham ganin pakaya ko na kila na ko mu hi hito bang hi he sa hi tin se hen lang wa le jong le adi mo hi le pathinin agoi hun sa di gang ta ita san lo diu iya chun tu nin nang le ken long bible hi pathian thu hina am
adi lo umam khat le adi lo au ma hi zong le hi si Bible hi i pai mang diu pathian chuai na ai le sem tilbu bung khana pana thupon bung som ni le ni achai chan hi abona adi so ke ngaya hi chun Bible hi adi ahi en ata ta chi hi ta le Bible hi akipa apa a di nge hi iham tia adi lo khat om zongai le ta sang ngai lo pathian zong Bible pathian chu ho ngai lo pathian chuai na le adi te ngai hi chun Bible hi abana di na am i khol diu ai eden hon na za khawam Adam Levi ana honna eden hon kiti hi mi ta na sei ta hi chi munnom ta hon hi chi eden hon hi ata ta hinam ata ta ahile hoilai muna ham ipi hong ti ham au nai ti sei chet ding umam nu te ho na cha te win he nu eden hon chu hoilai mun ham om na wan gam ham leise na ham nei sei chet pe thiale na sei ka ngai ding hi ti han nang le eden hon chu hoilai om na sei pe diu ham ha hoilaya wang gama ong leise na umai le hoilai mun ham ha kang po pi hoilai mun au mam diken bot ho hoilai ong ni so lang su kum hi chan Christian ki ta a cho hi phatta ige longai Adam le eviom na eden hon chu hoilai muna ham na cha bang hon ne nuam eden hon chu van gama ham leise na no te in leise na ti leise na umahi le hoilai mun ham hoilai mun ta ham equal da ngai hi sem til bu bung ni chang so ma konin edena kon chun hon lei chap no dingin vadung khat ahung longin vadung chul hal ka kalin along kenin vadung li asu do paye vadung khat na chu amin pison ahin hichi ahi sana umna havila gampu pia long kim vel le chu chuchi gama sana chu ahoi thei le jengin samphai chang le sungwal chang jong akimoi vadung nil hin na chu amin gi hon ahin hichi vadung hi ahije kus gampo pi kim vel a long lung ke chu vadung thum lin na chu amin hidikel ahin asuria nisolama alonge chule vadung lil hin na chu Euphrates ahi eden hon cham no ding in vadung li halka li akiso in akarna chu pison anina gihon atum channa hichi hidikel hi Hebrew power hi in Greek power chun
Tigris tia ki ko ai hichi Tigris tia anagisun hi wan noin a het na chubana Euphrates hichi vadung li hi eden hon chap no dinga lung aum na iol do ne verin chin wal back wan noi le mai hi chi South Korea England India la ya asana ki kol pa ko mu wam hichi hi Middle East leiset gam lai lung iga su le nai le chi India Sri Lanka chila hen le yang khu pi do ko mu wam sia pa nai be na le hichi leiset gam lai lung kidang ta thing lien ta America gama amovin anoi tan ge tu hom wa zong gari hai the lien ta anaphan thing phung sang ta ho chi ching hi something a gang te hon mun le avet le di da na ke bi za lut dingam ati diu chi a chu thing lien ta sao ta ho hi kum so ta chi phat le song ki su the na ja khawam thing song ki su the kidang ta chi a su leisena mi thiem ho kwai gam hi chin nel di gam hampa thing phung lo na dizat la a khu aga chi wai le thing long len ta sao pita ta galai vel thing hi amuna ega vet ai le song ki so ta amu do kidang sama mawin itidana hichigam gam go gama hi thing long len ta song ki so theyam ti ha pia ahun khol chiga ga vin na 우리는 교환목을 발견했습니다. 내용물이 유산 성분으로 대체된 말하자면 나무 화석입니다. 나무가 돌로 변했지만 나무의 원인을 단직하고 있는 것이죠. 이 교환목 가운데 길이가 20m는 실이 되는 것을 찾았습니다. 사막에서 이런 나무가 찾았다는 것은 불가능한 일이므로 그거라는 추측을 해봤습니다. Dinosaur abu song ki so ta da mamu da oi 우리가 찾아서 진행한 것은 놀랍게도 공룡의 다리뼈였습니다. quái gam nel di la hi thing long len ta sao ta the ham ko yum mo na ga koi ding ham mi long ho na pu no ga koi lo nga lu le tu nin pate chan ge ro ven lang koi na ga koi ding ham iya ti le hi chin nel di gam go ga ma hi sagu ki mu the ham chupana mi thie mon an kho kinu le hichi gam mitun gam go ki so jong le phat so ta la ya chu hichi gam mang la thing tam ta anake na gam sa ganing zulwa tam ta anahat namunai ti chu ahun gel do the kidanga sama ma je ngovin Bengaluru Bak Botanic Garden Asung sesi ko song bisota
ta o sai te ma o ni na ma ni to na ma ka tu ma ni ti so ki se ta ye ra ti bang bang ye so ge ta yo ti ni se ma ta o mi a yo ni na sa ta na ya ti ni ti ni na ti to ka ni na mo na o te ni so o la ba ti so so ta cha kadin na kanunga hinamuwam ivet le thing chona ega khoi le song yan changa bona ki sota ichi ya hi thing ho hi sota ongum pha le song ki so the ya omin jo so ha pya an khol aile Ezekiel som thum la gat chang som la gup na a edena thing phung zo se tui don jing ho cheng se abon chawa leise noi lama lungmon ki peding na hiwe eden a thing phung zo se tui nya dona hin gam sa ho chu leise noi lama lungmon ki pe ki chuna pathierin adam levi eden hona kona adel do zowa hichi eden hon phatom khat zowa chu leise na ahon aphat na zo se koima alut kita lo dinga abona leinoi lama avu luma hi hichi ya chu gamsa tam ta eden hona ho leinoi alhum mangin thingphung tam taw mo jong leino ya alhum mangin ipi ongti ham Rockefeller kiti to petrol tha hun mudo pahin aseina a gamsa ta achi a leise noya alhum namuna a chu hichi sa chu angmon phat le tha petrol hung ki se mai ti thing tam ta leino ya luma om namuna chun song hol tam ta pot ki le ai la kidang ta anven to ar katram he no cho jong hi chen ga ve ven lang 환기수와 더불어 땅 위로 분출되고 있는 이 물질은 역청이라고 불리는 자연 아스팔트다. 역청은 물에 뜨는 성질을 가졌기 때문에 아마 수메르인들은 이곳 이틀을 와서 흐르는 유프라테스 강물에 역청을 직접 부어넣는 방법을 써서 우르르 운반한다. ajo seo jong hi samona pana hong ki sema aila nasata thao petrol thao hi hoilai ga ma tama hoilai tam ta pot dam ti an ko ki no wa hil Persian Gulf kiti thao ta pot do na hichilai mun hin thao ta an pot do in kardiaga hichigam chu to ai ipi kisti ham where in chi Tigris aumen hichi Euphrates badung aumen chi kwai hichi kwai gam chi hin Persian Gulf akitin silai leise na thao tam ta apon zakat la 70% pawang hi hichi kwai gama pa na hi thao hu pot do edena thingphung zo se tuinya dona him zo se su pathinin leise noilama avul humeti so na chia chu phatesan vena hi le eden hon chu hoilaya ham itile tulai ta kwai ga ibola Israel ga ma thau tam lo ham ipija Korea ga ma thau lo England America iyatile hichi kwai gam pangal te nagam hichi nel digam a khu iyatile thau sun le jana tan lo pot do a zakat la 70% hi pot do jo ham ti ha ta an khol wa hi le eden hon a thing phung zo se
tui ni adona hing gan hing zu le wa ho pathinin le noi lama abu huma he chi samun ho apa na chung ki pan do chia chu auto na to pha na jong le o eden ho na thau ja auto ka to he tu dia wan noin man luta aman thau ho hi eden ho na gan hing zu le wa le se noi lama pathinin abu luma amun sa zala hong pot do abana nowa tui sang le siam til bu bungop changa a chujawin pakain le set chunga mi hem gilo na apun zala chule ani kho khwa alungel alung pu gilo jengbo a hi chu amudo ta chutia hi je in pakain zong keman le set to la ko na kala a kasiem sa mi he mi sugam tange mi hem ahin sahem ahin gan hing tola ki thol ahiwin chunga leng wachate ahiwin aji chu hicheng pi kanasiem do hi kakisi le tai ati ahin nowa chu pakai mit mun lung hai ana nai pakai mit mualung hai chu Nova Adam se John seta hichi mi hem te John se ja su pathienin hichi lei se ni tuya kasu mangne hi ati in nangman gopal thingin kong in nei khat se min lang kong in nei sunga chun indan adanin kha tanin chuting asung le apo begon loizolin hitia hi na siam ding a hi kong in nei chu adung tong za thum awai tong som nga chu le atun tong som thum heding a hi hi chi kong alet ding dan asai se oi ta ana kholuba hi to bang hi sangar jaget som nga le get chan ge ya chu koi man a khol do jong lo le ta bol pe ho ki chem na len tur sanga zong len zo kong len ta akitu dinga thu anapi siam til bung sagi chang som na khat na a nowa hin kho kum jagok hin kum thani hin na chu chi ha ni som ne ni sagi hin ni chu chi ni kho le chun tui pi na zo si azal tan chule wan laya bangkot zo se zong aki hong do su tai wan tham zol azam do in tui pi chu chung le noya adal tanin asep khen tai tui pi chung le noi ichi wan lai zola mei bol chunga tu yu mo hi chung anoya ti tu tui khang le na tui ho pathiani chi noma tui sang le ma a hi le si na hi go kha ve yong anaju sal hi chi ya to gam mi te in ta san ha sa na sa tui bang kon ase ba achunga chu go anoya le si na tui ho siam til bubung ni changa changop na a leise chunga hampa lo in ake hi lai yin muchi jong adon hi lai je aje chu pakai pathenin go aju sa hi lai yin low ball ding mi hem jong au mi lai je leise na kon zo chun me jong azam do jin chu tiang le chung ahin le chap kot ji e jing ka tui me hung kaya leise a chap kot na wana pana go hung zulo hitia chu pathenin noma koma go zudin tui sang le ding ai tia thu sei ding a sol le la ya agam mi te an sei sawai le ipigelo ipyong go atiu khat ve jong go zu kha lo ja go zudin ai ti ta san ha sa na sa
chú ta băng ta Giêsu Christ hong ki dong jong hi mi tam ta ten ta san ha sa xem tiêu bu bung sagi chang som ni na a ije chun le se chunga ni som li le jan som li sungin go azu su jeng ni ni som li le jan som li go su jenga wan noi le se ga se mol le hang jo se tuin achu manga ai xem tiêu bu bung get sang thom na ni zakat le ni som nga zo vin tui pi akang e hoi tan a he heti chun hasagi hindna chu chi ha ni som le ni sagi hinin kong chu arat molvuma akingam tan arat molvuma sang ta he in chia chu kingam a he ichi Turkey ga molvum sang ta vevin lang ichi Turkey ga Mount Ararat kiti chilai mun hi no ko akingam na chu ai sang be sein bu bangin ato chilai hi sang be sen bu bangin atom jing chilai muna hi no kong chu kingama mitam tai na ga kholuwa di mong nam ta che paso o Korea ho amazala hibang kil na hi imbu ai amuna chewa agam azotnuwa bible ki sunoi di mongam te akol Korea gama Newton Graphic Science Magazine hichi le khabochon Nova kong chu arat molvuma a umeti hi an sudda Himalaya molvum chunga jong tui pan tam ta omin kidang ma jenga berin chi he kummasa thimpu butana ka chi a wan lenga pa na hi chi Himalaya molvum hi lim kala sila ngau ni ellen dang te ti pau ka chi eti molvum chunga hin epi umam kidang ta bu bang la nga amu eti nga hi I to bangam te an khol kino wa hi le kum sang nga sanga upanga ko yum mo in nga chu ala a Himalaya molvu ma ga koi ding ham tha do khong sai hon mu leula kine sai gam ta na tino Mei hon mu leula ngarin kisiam do gam tan tino ko yum mo khanin he chinga chu ala a Himalaya molvu ma bu bangla ga koi ding ham koi man koi lo din lấy xe na tuy sang hong lẹ na chú nga họ dấu xe hong kilap đó patienin hichi tuy họ chú bu bang akal sakit nunga chú anatang den vot be se mon loa akum tam ta ana do ai kidang ta hichi no ma tuy sang let ma hin gan hin zulwa dong len ta aphai tis hichi dragonfly kiti hoi tain velo to hichi kho hi pata na venu wa hi la awai lam se meter khara sau jo len ta vevin chi Australia dragonfly neo cha pha tilaya len ta apha sa ho jong len ta na pha len kita ta dan bu ni na bung thum sang som na khat na a izeire mitile refiang mi te la a basan leng pa ok chang se ana umahin veta na ma chu aluk na zal hun jen
จงที่เจียงอันเหฮิจิจาคุณมาอตังโกลาอากิเตอาเฮเลอาสาวดันซูตงโกอัลเฮงินอวัยลำตงลีที่จูเอหอยอิเลมันตะโลยอวัยลำที่นอเบเซลอาสาวลำตงโกอวัยลำตงลีอเลียดดิ้งดันหิงขัดลุกนาอีสังเกียบัสันเลี้ยงปะอกจูเลียนหำเอติเลเฮ้ยตาตงกูอาสานลังนะอันเวนุเลฟิตสอมเลกุกโตสอมเลลีกิกะนะอาสังยงเนตัวอีโฮวินุฮีฮิซิเลียงจันฮิฟินิจัดพะเดียมฟิตสอมเลกุมาสังสังโนมาตุยสังเลดมากันนินจงมีเหมหอจงเลียนตะนะพอตุลายินมีหงแนวเจตาเจกะเววินลังอาสังเปลี่ยนปาเลอันนี้เปลี่ยนปางที่มุตโตพันเดมาให้ตระกี้หอที่มีสร้างเป็นป่าจุบานาที่เนปาลามีเนมเป็นป่าอากิจิบายหอนเนี่ยมีกินเอวเจตาอีพิจิฮัมจีตุยบางกดอิติปาวโนบตุยสังเลนะกัวหงจุเจตุฮีละกาวนันนาตัมตะเลสินองกิบุงพาจุพานามีเหมตาสดัมเทนาจงหงหัสมาไอปตานเวนาเฮเลโนมาตุยสังเลนมากุมจเกตจะโกสังขัดลิงเดมีเหมนาดามุจุลนะอามาวังโนมาตุยสังอเลตใจอาปนาเฮมีเหมดำกุมจงหงสมเจตากุมสมเสกีสมเกตแบบไม่เกี่ยวจุลนะมาสาจอีพิจาอีดำกุมุจมหักมีกุมจะเกตจะโกนดำเทียเอ้ยหัวอาดิมาสมเสกีสมเกตจะขัดหัวบงหิตาหัมอิติเลโนตุยสังเลนะวานาปดากวงจุลาฮีละกาวนัดนาตัมตังบุตรหายาจูอีดำกุมุจงจมอาเฮโมเลหังตัมตะอีเวนาเฮเลตุยนุงทางมูดิงอมินตุยนันโตข้าตุยมตลอจอยเววินลังอเมริกากับมาอุมเคนยากิตีอันน้อยละมาวดุงคุณมูวัมอัจฉริยะเวทโตเลจอจูเสียยังฮีตุยนันโตข้ามิสรีฮอบอลฮิโลเอชงเลียนตาตุยนอันนั้นหุบูตานทิ้งหางกำกะกัลจากเอเลียนกางเตนลมกิตาฮิจิสงปังตาอเกยตาฮิโตบังสงฮินาอุมัยกะลาลายตาสุกะเกลโดโลคุนงกะเกลโดพานากันกอยตัมตาอุมินบุตานกมาตุยขังเลนุมโลทิ้งหางกำไม่ไอ้ละกอยอุโมกันนินฮิจิสงหอยอัปปุนาบุตานทิ้งหางกมาก็กอยทิ้งหางก
koi man koi lo di no ma tui sang le na tui khang le a hong ki non to la ya song neu cha so hong ki ho le ho chu mo le hang chunga na ana den ti chun tui sang le adi mong nai ti asu chet na khat nai chi hoi la ya ko na ki la ham tui khang le na pa na tui khang le na pa na chi umai vevin chi hi Bolivia ki ti South America gama sea level tui khang le na pa na meter sang thum le zalia sang chunga chi khu len ta amu mitam ten research abolo ba no tui sang le hi ti mong na am friends de sepai khat navara kiti jong hi di mong am ti holding in arat mol vuma akalin santa bu bang la thing bong amu a an pu go le gi wang atan bo an pu ki laboratoria test abol wahil kumsang nga sanga upathin aran mol vum ge hi to bang thing chum lo mai zathuma gam la abo hi to bang thing kim adi mong nai ti ata sanna ti ga ngai win lang A mountaintop in eastern Turkey, hidden beneath an icy glacier, is an important link to our distant past. Reports say it's a 5,000-year-old wooden ship. This program will give us exciting information to shed the light on these questions that have puzzled historians for thousands of years. Could the ancient legends be true? Is this Noah's Ark? We're about to embark on a journey to find the answers to these and many other intriguing questions. In the mid-1950s, Mount Ararat finally gave up its first 20th century physical clue to the Ark's existence and whereabouts. It was to be the beginning of a series of modern-day successes in cracking the secrets of the Ark. A French demolition engineer named Fernand Navarre first became interested in the Ark while serving in the military as a young man. Navarre began the first of a series of expeditions to Mount Ararat in 1952. Kurdish guides had abandoned me at the lower level of the mountain, and so I tried my best to proceed on my own. I was not able to find the Ark exposed, but I did see a massive dark shape frozen under the glacier ice. I knew then I would have to return to discover what it could be. Navarre did return in July 1955, accompanied by his young son, Raphael. What we see here is actual footage filmed by Fernand Navarre and his son during their expedition. 1955 was a warm year with the Great Glacier melt back. I know if I had a chance to reach the Ark, it would be now. It was Raphael who first spotted something. Navarre carefully lowered himself deep into a crevasse at the 13,500 foot level. The wood was easy to see, but was frozen into the ice. Still then, I had no idea how big it was. What Navarre chopped from the ice was a 5-foot hand-hewn wooden beam. I had dreamed of this. Raphael and I were excited like it was Christmas time. I tried to carry it down the mountain across my pack. It was very heavy. I could not keep my balance. We felt so bad that I had to cut the wood, but later I would have to cut it again to send out sample for testing. A proud moment and fulfillment of a long-held wish. But was this actually wood from Noah's Ark? It was determined that the type of wood Navarre found does not grow near Mount Ararat. As a matter of fact, there's not a forest within 300 miles of the mountain. Navarre himself had the hand-hewn wood that he had found tested in 3 different laboratories. Now he was told that its age was about 5,000 years.
clearly in line with the biblical account of the flood. ตัวอิมูปาวจูพัตตาเตสบอนกีเบเสียปอลให้เราโลอัตันบ่หอยตังโกลตัวไว้เลยกุมสังงาลมาอุปาหิอินโนวัตวิสังเลไลตัวอภาตหุงกิโตเทที่อาจโนวัตวิสังเลนี่อดีมองนายที่ตาสันนะอันนี้อยู่กิดังตาอิจิฮิอาลาดาวทิงบงจูอันนี้ฮ่องกงอ่ะโซลซาเอเวนเจลิสฮออากาเชกิโนเวนกุมสังนี่เลสอมเอพริลนี่สอมนี่เลกุบนี่อา South China Morning Post IP Kisuham help Hong Kong evangelists found the biblical Noah's Ark Bible agi say Noah kong chu Hong Kong a sol cha hon amudo taweti khabara hong kisu idang ta choi amudo akong sunga thil ho atu baya izau se hon imu thei diun omin ale tui ho chu pathiani ni pialo ham itile al hei khomin a khol na a khol su ke pathiani tui si ta al hei khoma a khol su ham iatile aman al hei khoma a khol khom ham pathian tui bom chi pi ham pathiani ni tia tui ho chu a khol na a koi the ham itile tui khang len ho chu ba na bu bang vevin chi North Pole le South Pole la bu bang tam ta om hi Noah tui sang le na chu pathianin a khalsa pathianin a khalsa a hi tui tu lai chu se rong a khol na a khol su ke tui khang len ni thu ta ta ho jong asema iti a khalsa ham job som tum na sagi chang ko pathian in bang lang lama konin chimpe hong ki vein a in bang sa lama konin phalbi hoidap ahong nonge pathian hong na haya a hi le gel tui om do jin tui chung dung zo sia alhangin a om ji hui phalbi hui vot ha ta hong nong ati Fritza tui ikoya electric may aung pana hichu onsa ikoile pungka khat zo le tui chi ki so ya ha bu bang hung khal ji chu to bang ta chu pathienin Salama kona hui apana pot ahin nun sa ahile van noi le se tui na hum mang ta chu he chi tui hos a khal sa bu bang hung ki so a le se ni hungong ki na le se ni hung do ki na he hallelujah amen North Pole le South Pole bu bang tam ta ho he Noah tui sang le na pathianin tui akhal sa ho chu a hi tam ta mu dinga omin tam ta vet dinga omin choi hong zun hakit zia sem til bu bung ko chang som na khat na a ke man nang ho to ka kitep na ka phon do na aji pen ta chu chi a hi ta sai ngo tui sang le na ki sumang kit lo hel ding a hin chule le siet su mang na dinga zong tui sang le na kit lo hel ding a hi tai ati ke man me hang la ka thal pi ka koi ding hi chu le siet le ke ka a ki tiep na khata mel si na hiding a hi me hang la ka thal pi ka koi ding ta chi pi ha Rainbow, ay pawala
Thagui khong sai pawa thalpi me hangla ka thalpi thagui ka koi di hichia chu simlai chapang hon rong na het di thagui rainbow is hang ni ti le noma ti sang le na pachenin lein sen hi tuya ka su mang ta ro ding hi ti akitim na mel chi na ninga anabol hi chi hi gam tam ta in rong tui sang le tu simane su ke yuvin Wevin Babylon Greece India te rong atu sima masang lain nga khadin manu kiti chu tui sang le ding thu le hinna ne ho atha ding thu asei pe in thusim di ta bangin manu in ko akisemin manu bo chu aso cha na hi ati ke North America South America Pacific gam chu chu min rong amao gam chi a hi tui sang le thusim anei so ke he chi Manipura kangla kiti rong kho chi mel chi na khat nei he chi munom ta mai leihul ang po do na he chi kita ta me le hon jong an se yu patienin wan noi le sit chu ning te chom sin na ja tuya thu atan pi a tam ta anatha a he he chi thusima pana kihil na chu ipiham mi hem patien thu se ngai lo ho thu tan na nova phat la ya patien in tui aman cha e ho khangi pi man ding ham itile may fire isi me he nuclear yon sei pha no le isei chet diu ai he che thu ma chu tu lai wa noi le sien hi patien ngai sa lo ho thu kitan le akisu mang niu ge ya dinga ki khe me ya dinga ki khol khoma a he ti hi patienin tu ayum nau le sien tui ma manga sumang ta lo di me ya ka su mang nei ati in hi chi me chu nuclear gal pi thum na ong ki mang ding a he Sodom le Gomorrah Sodom Gomorrah asu manglaya til hung ho amun ho chin ga awin lang Brimstone. I didn't know what brimstone was. Well, brimstone just means burning stone in sort of medieval English. PGA tu nizan ge ya ham tile wan noya mite in adi mong nai an khol do diwa na meile kat brimstone ki kat pen hi wana da hong kilha he chi aka na akache aka ngum ho chuna ala khoma aha lo le ko kip yengai adi mong nai ti akholuwin ale Sodom Gomorrah pathinin asu manglaya khopi dang ni asu mangchu nehet khawam Sodom Gomorrah pathinin asu mang hi kise ya na he che su mang lai ta su khopi dang ni jong asu mang tha Dan bu ni na som ni le ko chang som ni le thum
Pathianin Sodom Gomorrah asu manglaya at male zeboim akoma khodang ni zong asu mangtha Sodom le Gomorrah hi amin che mama khaten hi mina het be lo je anaki ha sei lo hi zong lama ho zong achon se jewa kisumang tha Sem tilbu som la khat chang khat na a Hichilai sun lei set pum pia mi pau khat bo a hin a pau cheng manuzong thakhat chi anahi Chejowin ma hon zong ongovin khopi khat kisa uhitin chule insang khat ating bum ban to kibang khat sodo uhitin imin kithan sa uhite asuti lo le lei set chunga ikimo the thangam ningu a hi Batienin noa le achapate phathe abu in chule azawa chal naw hinguvin punguvin lang leiset lo chan so ke yu ama ho hi khokhana chena nom ta ding agovin hi zong le patienin api chi pi ha chal naw hinga leiset lo chan so ke ringa phathe abu Pathian dong na lung agel ta jewa pathian lung hang ai tia chu in khat ating vumin wan asu pha ding isa diwe atiwa hichi babel insang on sa jewa pathian lung hangin apaw ahun khena hichia hi leise na paw khena hungoma Heti babel insangam sa win aluga kito le yengwin ahama mawin patienin ni hemo chu lung khane tawin pau khane tawin ama isu boilo waile hung thupi wal ngai tai ti a pau akhen sa in sajom thelo babel iti pha nai le het boina su boina tina a he ti hin athupi ma tawin
pakai alung lai ta lo ji a insang asawa chu apau ki het boisa chia pana chu apau ki het to bo chu apola na ong ki khen na la van noi jo se an pha lo e chi pau ki ho mo tam ta la him tunin e ho ai zaw man ni ham yong ka het lo khonunga olo la ong ki sim do la te li tan de ga ti ka ngai to le e ting hang mi ho de neu cha cha ki he hi wanga chi ke pau he ki nei sa le na ai wanga e nu he pa ki ti so ke sam khut mit ki ti so ke zo se ve na hi le patienin ipidinga babelin sang chu asa zo sa lawam te ama kisu min thang na ding ama kilo pi sa na dinga lunga gel ta jo wa patienin akhenza hechi asa got now babel kiti hi babylon su tua iraq iti now chi Saddam Hussein lala lenga anapanna Korea gama linguistic professor khat pau ungkon na anasui pa in aseya ne pau se hi ahong ki patna mun khat ai pau se hi atila khana patna tam taung ki ho ahong ki pat do na chom le koi mai tizil thelo de ki heto thelo dei ti ken jong Korea pau ka zil the Korea in jong e ho pau azil the e hom jong inobule China pau jong zil the ipije hamitile atila ipa manu kibang cha pa na chu achom choma hong pot do a hi ti hi Korea ga ma he chi pau lama jil kung pu in ha ta amu do tu anase he chi hoya hong ki panam de ha tan khol ki nwa hi le se na mi ma sa ho hi hoya hong ki pan til eden hon chu Middle East koi ga cha pa na khu gam cho ma ki hong ki khen za hi ti anamodo na There are roughly 5,000 languages in the world today, and 50 to 200 sang ngalam unrelated pa stocks. songa pa That's known of those zani san pa nel cha system back to about 3000 BC, roughly the time of Babel. After that, we run into a blank wall. To give an idea of how rapidly languages can change, here's a line from Beowulf written in about the 8th century AD. This is a line of Old English. Try to recognize it. That translates into modern English as he wanted to find the man who had harmed him while he slept. Now, if English could change that much in a period of approximately 1,300 years, we have no reason to suppose that it took any longer for the other various language families to develop into their derivatives. I can demonstrate quite simply that biology simon patel ngai bin lau india today to have Hong le cha developed hong the ki second khen am. generation after the Tower of Babel. Now this is called a Punnett square. The Punnett square is used by biologists to predict the distribution of genetic information. In this case, we will say that the population is all brown-skinned. From the brown-skinned population, we can produce all of the racial skin possibilities, including the black blacks and the white whites, possibly in one generation. God may have selectively confused people's languages, giving particular individuals the same language. By doing that, he could easily have directed the genetic pairings that resulted in the distinct races that populated various parts of the earth. Could all of the races and language variations have come from one common source? Theoretically,
It does seem possible. It's common knowledge in anthropology that the growth of world population in the ancient world began here in the Near East, primarily between the Black Sea and the Caspian Sea. The interesting thing about this is that we have a document in the book of Genesis that describes this ancient process as having begun right here in and around the Tower of Babel. And of course, this is exactly what modern anthropology knows by way of the evidence. God confounded their languages and they were spread around the world. And you could go all over the world and see the evidence that the ancients of the past reconstructed what they were doing in Babel and building pyramids and ziggurat temples literally all over the world associated with communion with the spirit world. The pattern of the ziggurat that was built in the ancient Sumerian area where the Tower of Babel was built can be found literally all over the world. Some of the pyramids and ziggurats are identical. And they're found in South America, they're found in Central America, they're found in Cambodia, and ziggurats and towers associated with religious sites mentioned. The end of the Tower of Babel story has not yet been reached. Even as we speak, one more chapter is unfolding. When Kidang asama mausu gam chom choma in sa dan design ki bang na hoya kona lungel neyam tile babel in sa nga sa la lungel pa chu nei so ke om nagam chewa sia su in design hong ki bang do ai alhang ya anthropology mi he mong ki parna anasui honjong Middle East hechi gama hong ki panai ti win e honjong eden hon chu quite Middle East sang po na hi tiu chula na chi chi tai le Bible in ase hi di mong a he tire chunga thutan na Ezekiel som ni la gup chang khana panin kum som le kum khat lin kum fasunga ni ko masapenin ka henga pakai tu sei ahung hungin hitihin ati mihem chapa tayar hin Jerusalem chung chang thu dola hi aha mitin lutna kelkot akitum bong tai kering in kot len tain akihong kada tai Jerusalem akiwa kizam ahitan keigam dim sena mi hung cheng ding ahitia asei ahitan mi ho chun na haw na cheng si til ho chu akichom gam si se ova na kive na til zo se ane gam diu na kulpia bon cha awol hu ova chule na innom ta ta ho jong chu asu mang diu a hi na som ho le na in ting chule na lei phalai zo se chu tui lai lunga ase lut dingu a hi je tai te ho hin Jerusalem seding akipa pije ova pakai lunghan na thutan na achunga hongding ane go zo se tui khang le lilaya kile lu pe de ti gidang ta chu leng ne buket ne zarin tai khopi adau le ama ho hi tui ko la jam lu no Chupana Nebuchadnezzar andal ha. Ale patum khatzoa Alexander the Great nazakhawam. BC the tum som tum nani kuma Greek te gal ha ma mai amain galan bolki. Zam kinu tui kola zam no no ale ngade lowa andel zuina. Hechi Alexander the Great in Bible ki say tui kang len lilaya nane nago zo se kile lu dei ti so ang su cham kim na hechilai muna hi azam nu no wa le Alexander the Great in da no novin asipai ho zo se thagup sung na to sa tui kang len laya song thing ale lu no wa fit zadi le som nia len lam len ola asemuwa asaina alu wa tam ta thawa tam ta gal hinga amanuwa
apui do idang tai Then this unstoppable force came to an object that would not yield. The city of Tyre. Built half a mile off the coast of what would become Lebanon, Tyre was an island fortress with walls 150 feet high. Its resistance would test the Macedonians to the limit. Since the Persians would not come to him, Alexander would go to the Persians. His engineers embarked on an unprecedented feat. A causeway 220 feet wide extending to the fortress. Keynes's men cut trees on the slopes nearby and drove 2 rows of trunks into the channel. Between the rows, they piled huge stones. As the Macedonians advanced toward the island, the Tyrians poured down a constant hail of rocks, arrows, and hot sand. Armor might deflect arrows, but the sand worked its way through. Alexander's engineers erected 2 towers as high as the walls of Tyre, covered in animal hides. On the top of them, Keynes directed his troops to return fire and clear the battle. Ever improvising, the Macedonians built weapons of artillery whose tension was provided by strips of twisted leather. The Tyrians sent a fire ship against the Macedonian towers and set them ablaze. After an opening, Keynes and his men stormed the city. The slaughter was savage. After 6 months of siege, the Macedonians showed no mercy. More than 8,000 Tyrians were executed. The rest, 30,000 people, were sang get lam tha uma sang som thum lam chu su dinga an manu nanei jo se tui khang len lilaya kale lu su dingai thi pathianin Alexander milen pa mangcha thi he asu bulit sa Bible he adi lo khat cha lo di sam kim su tui khang len san akan na podo bu som li chang som ni le khat Bible sang hi scientist on ta san ha sa sabam mawin til dang jo se su di nante hi jong la tui pi la ya tol go ki so yang se til the ham ti alung ge lo hi in patienin Egypt adal ha dingowa apui na a til so chihin igel do na diunga ve masauti Remember the
rapids flow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. Tua ivet pau chu ta san ha sa sa mel chi na khat beom lo le ka ta san lo di we ain ke yong nei ta san ka bol the hi ni ta san wam ha ni ta san wam nei ta san no le ki bol da yeng han Vevin leng khanin tuyun lawin lang leng a tuyum pa chu sem leng ka sem khen yo di chana chi cha hi ta a hi le le wan le asungam zo se sema a si ho zo se sema hat chung nung pati na de ma tui khang len san chu i ma cha he xem trong ngày rồi thì mày dùng đấy cái khen ta vậy chỉ dùng chỉ luôn ní số là mà bắt đầu huy hát ta anun sa huy nó một khen này chỉ cho đi mong na am thì khổ đo đingin scientist milito Bible theme scholar mi group akigoma tara Hiti som te hi tui khang lien san noya chu lu no wa anung thang I piu mam ti chu an kho ki no wa hi le hi to bang ho a hin mu do wa hi Are you not the one who dried up the sea, the waters of the great deep, that made the depths of the sea a road for the redeemed to cross over? We have confirmation that we are at the correct location. It is very clear, with high visibility. Investigations have revealed artifacts which confirm our previous conclusions about the site. The sea floor is smooth and contains gradual contours. Our first artifact to inspect is this chariot wheel that still has 3 of its 4 spokes, plus the hub is extending upward. We see 90-degree angles here, which are a sign of man-made structure. The Lord looked down upon the army of the Egyptians and he took off their chariot wheels. The chariot wheel with 6 spokes was the most widely used by the Egyptians. Egyptian chariots were known to use metal hubs in the center of the wheels. Using metal detectors, divers have found metal in the raised hubs that are now covered in coral. Here we see another 4-spoked chariot wheel with 1 spoke missing and a center raised hub. The coral here has preserved the chariot parts by retaining the man-made structure, even after the wood has disappeared. Here we see another wheel suspended on its axle, standing at attention. It has 6 spokes and a raised center hub. Cho Philip ahin la do wa. Hichi Egypt te sakol kang try keng him mong nam ti khol de ma chu akon ki na la yo Hichi lim la na la ho vewin na atui khang len sung hi thu be sa mi koi ma mo lut lo hi ji a amon chu amon bang banga den apon choi liman la do ming ta sa gu jong amovin idang ta cho jo se su di bong nam ti holding in Egypt te copy Cairo a museum a chewa he museum a Egypt te sakol kang try ken ho to tui kang len san noya chu a design ki bang na am akiba lo le mi na sim thu jong hi the gi Egypt te a hi akiba te ding ai ativin tui kang len san noya la da uto Egypt te copy Cairo a museum a sakol kang try ken nim akoy chu ki bang chena hi chon ki dang ma chu sanghat zako som ko le sagi
tolbo ni som ni le sagi ni a Korea gama thuso ong ki seina in American meteorologist kiti ho hin hui hata ahong nona hechi hui hata nung chupung ka khat sunga kilometer som sagi le li hana ahun sem zo wa hi le pungka som to som le ni ki ka a hi tui khang len san chu sem khen zo mut khen zo he ti ti ya ju scientist ten zong ata asanu ni solama hui zan kho wa in anongin tui khang len san chu akikal chu tolgo aso sa tai ati pa he pathin in acho ma chilabol rong ngai lo wa hui manga anabol do ahi adi mong chia so adi na pa aung ki sei do na no mo bam chen ibe na hi le di mong hi ti pa chu khovel scientist leisena hon jong ata sanu ahita labu za som thum lagup chang som le thum tui len sandung avatanin apui pe in ton sonin along set jinge tui lai lunga amite apui gal kajin ton sonin along set jinge Egypt leng pa le asepaite tui achup sa nan ton sonin along set jing na Egypt leng pa le asepaite chu tui la halut ne Egypt leng pa jong chu tui la a chia a hi hi chi Bible sang dong zo ya hi ale kidam ta kit khat chu Egypt te khopi Cairo a museum a chu aleng te ho chi zo se amon lo dinga lo aka mo ba akoi hi chi leng ho zo se an ve nun le leng khat bil nei lo mo vin amit cheng jong lo amua jong chi hang dim jenga adat mo vin adanga vewin achil tenin ave pinun asepo in adangi matilo leng khat ave no wa hi le abilum lo itidana leng bilbeya the ham Egypt te adinga chu aleng te hi apathi no hitiya chamau dana aleng te hi achi zo se hi mon sa lowa na akoyu aye chu ni khan ni le leise na hang kinung le di ahong kinung le pa le atasa isu mangwai le alhagaw su lang di mi asu boy di atiwa hichita sanjala chu Egyptian aleng teo zo se ti la ya aleng teo ho chu ata sa thi no nga mon lo di nga ko ai la aleng pau hichi hi abil be chu koina at bo di ham koi ham apathian bil at hadi meile hon tingbul songbul pathiena neya chibai abu lai wa jong na tong khangam lo koi mong in apakai bil al ha pe di ha gang te in khat Egypt ma na cheng hi lo nga la koi ma chadang ti ko mu we e thing hang mi la a pathian za lo za ti ti chu gang te hoi ti na he wam gangama ahong ki pat lai wa upho pathiana na ne yo gul pathiana ana ne yo tingbul songbul pathian ana belu ale ni khan hi upho le na len ahong wai le
อุปเอ็นกางเตนงะขัดนิปิดีเวสุภานะกางเตปัสสาวะโกลหัวลุงห่างวัวกระโจนดังน่าหงก็ขบตะเวลุงห่างนั้นทุ่มนาลายฮัมอันที่ว่าลุงห่างเบ้เส้นกางเตโกลังปัสสาวะจูองค์ที่พุ่นขอมว่าอัดข่าวจูเจ้าท้าวว่าพนาจูกางเตงอลจูองค์ที่ปันนะองค์เจ้าโตเปจะอังอลเดเสียจังจูบนะไม่ยันจับกินเลยที่ใจดอกตาอัปเทียนทัดงามเลยสินะกิติจูกางเตโบกเฮนี่นั่นเป็นโน้มวังกันเวทศาสตร์ Sapwa Nabi masak pencu upok di tanya. Kunsot pi upok ahun upok jun mihinga neo hingu ai ati zegin mihinga ahun lawin alunnawa upok apatien atat tawahi Dia tu hasan natam tak nato. Aile Egypt kopi kairo asu gang te in khat anacenga Egypt leng pabili aga lai di baham kata ka khol le tu chana hi gang te khat jong ka khol do lo lai. Aile ipin iano aile bilbe ya te update ar khol ti no wa hi le koiman ap pathian bil at halo le achai na tui khang len sana athia chana ni khat ni ni hi ong tinung le lo pha na agam mi ten aga holu le achai na an mu do tuya oblaya abilhohi nga hon apel ha weti dilom ta Egypt te leng Israel te sugen te palim chuchi abil jong tala kidang ta chu amini merenta akiti in achapa jong kum soma hi in bracket sunga question mark no mobam tia he German khang thu sut pa in achapa kum soma hi na thin athi ji wang aki hepu setil bol chu thisan tui thisan ki sosa na achai na chu chapa chaping masapen thana koi ma dam lo ji a chapanga mo thi lo lai chi la ya chu he jong le lem pa chapa kum som hi na thi ji chu akonwa thisan na lo ho zo si ka ho pa a ka tharing ati in iti a chu Egypt lem pa cha hi ti achi na amuven Bible hi tu sim di ta Bible hi tu sim di ta khat sabe jong adi lo lo
ปะเจนทุดีตายที่เฮตาสันนาอินเนยวะอามาอินัยเจเทเนอุนปะเทเนนอีบอนซาวานิงินพัทเทเอบุปิตาเฮนตาวเตก็คิดว่าอุเวปกายนัทว่ากูนาณหกพินากจันเจอุวินนมินเทียงกทังวะอุนฮีกามินวากมูวากนาวากจะหองโจเสนังกันในเจเทนเดียวพัทเทในบุปิดิงินนพัทเทนะก็หงตาวินัยปกายนังมาลงไทยในโคกมันโตเปเทนเดียวนวางบุนากับพัทเทวในมันใจปิดิงินผู้หิมผู้ปกายเยซูคริสต์มินินกตาวินัยอาเมน